Hello bayap song hai lam sogo norok no ani YouTube channel bayap song norok salayo je Uttam Kumar Tripurani lifestyle video to budi hinai mane khai bono norok sininani mochung jakna khajena aban bagina norok comment khlaio hinke ang bini lifestyle tini tubui pheka pura full life side khamen no tubui pheka bayap song norok jodi sininani mochung ka hinkai video no paithak jora khlai nai di pura full bini biography video no sawai manai bayap song tai bayap song video sengnani sikang norok thani kai request eba koimung norok jodi so ani channel lo ktal hinkai channel no kisa subscribe khlai rijadi te agini sini subscribe khlai jak hinke nono belekino hambai maya faro hinke phaidi bayap song jehetu norok bono sininani mojung jago hinkai bini lifestyle video no nalai siwana bayap song ang jebo bai start khaimane eba message khaimane no simi bara poria khakhlayo norok amsake no bujiwana hinai hinke puilawa ang bono sengkani ni real name tamasa bro hinai hinke bosawa Uttam Kumar Tripura hinai hinke next question ang bono sengka hinke ni nickname ke tamasa bro hinai hinke bosawa Kumar hinai hinke erpore ang bono tase sengka hinke ni date over eba asaimani salkai busuksa brother hinai hinke bosawa 31 tarik 1 mas 2003 bo asayo hinai mane kai bini tabu present as hinkai 18 plus ngai tongo hinke erpore ang bono tase sengka ni birth of place eba asaimani jaga khai borosa brother hinai hinke bosawa as Pilak district Santi Bazar South Tripura hinai hinke next question ang bono sengka nini height eba log mani khai busuksa brother hinai hinke bosawa 5.6 feet hinai hinke next question ang bono tese sengpika hinke bro nini weight eba hiling mani khai busuksa hinai hinke bosawa 58 kg hinai hinke erpore ang bono tese sengka nini village eba kami ke borosa brother hinai hinke bosawa es Pilak wono bro hinai hinke erpore ang bono tese sengka akon abo biango kalai ang siniman liya hinai hinke bosawa Devdaru saido kalayo hinai hinke next question ang bono sengka nini hometown eba city ke tamo kalai sa brother hinai hinke bosawa Devdaru wono kalayo hinai hinke erpore ang bono tese sengka hinke brother nung tabuk tamo kalai sa mane poriwida tongko hinai ang bono sengka hinke bosawa ini poriwi tonggo busuk klaso hinke botabuk 11 klaso pori tonggo tai school ni bumung hinkai Ekloibo model residential school tai bo arso pori tonggo class 11 no English honors na woi hinke next question ang bono sengka hinke brother nini family member ke koijon chatai sabo hinai hinke bosawa jeng total 7 jon tongo family member sabo hinkai bini ma bini baba tai bini 4 sister tai bo hinkai total miliwai 7 jona bini family member tai bo hinkai jotoni kusu hinke next question ang bono sengka hinke ni religion ke tamasa brother hinga bosawa bini religion ngai Hindu hinke erpore ang bono tese sengpika hinke brother nini hobbies rogle tamasa hinke bosawa ani hobbies ngai sport bro ang sport thungnani belekena interest tongo mane ka bo kheladula khainani wa belekena interest tongo hinke erpore next question ang bono sengka hinke brother nini profession ke tamosa hinke bosawa gym no bo belekena sajago nei so gym khlainani no hinke next question ang bono sengka hinke bro nini favorite food ke tamosa hinke bosawa bini favorite food to sini Tripura sasamung ni item no bo belena thokjago nei so jotono no haipuna ang saka একটা choice ke sadi brother ninga bosawa wahan godok muya sakhai te kabang mano tongo kusu kabang mano ang thokjago ni saw hinke bayap saw na sawi man kana bini favorite food dok tamo hinke next question ang bono sengka hinke brother nini favorite color ke tamo sa hinai hinke bosawa white black and red no belekino nai thokjago hinai hinke erpore ang bono tese sengka hinke nini favorite dress ke tamo sa brother hinai hinke bosawa chini traditional dress eba kha Tripura sani kanmung sumung no belekino nai thokjago hinai hinke next question ang bono sengka bro hinke nini favorite singer ke sabasa Tripura tai Bollywood ni hinai hinke bosawa ang abo to Saiman gala bro Tripura ni hinke ang singer no joton no sajago eba borong ni khorang khana tokjago hinai sawa mane ke Tripura ni je joto singer tongnai roni bo joto ni no khorang khana tokjago joto no support khlaio hinke Bollywood ni hinke Darshan Rabel no bo sajago hinke next question ang bono sengka hinke ni favorite actor tai actress ke sabasa Tripura ni bo Bollywood ni ang bono sengka hinke bosawa ani favorite Tripura ni actor and actress rok no joton no ang sajago bad Bollywood ni hinke actor hinke Shahid Kapoor erpore actress hinke Disha Patini hinke bayap song norok sawi man kana bini favorite actor actress Tripura ni hinke jotono no support khlai je Tripura actor actress tongnai jotono no sajago hinmani kok
hinke Bollywood ni hinkai actor hinkai Shahid Kapoor actress hinkai Disha Patani hinke next question ang bono sengka hinke brother ni girlfriend ke tongoda sa kubui ki sadi hinai hinke bosawa ani girlfriend kurui hinai mane ke bayap song tabuk present no tabuk je ang video khlai tongmani jorao hinke bini girlfriend kurui saimia buskang ni dino buskang ni maso buskang bosoro pano bini girlfriend phai mano bad bayap song mojas ang tabuk video senam ton mani teto simi bini girlfriend kurui abono noro bujinani try khlai di baksa borok hinke bujia tam ung saidaman tabuk khoroksa ang lifestyle samajaro bo kono ko first semester pano college pori tongka hinke kono ko tai buskang ni 2 mas ni poro pano bo second semester kasai thangka hinka afro nang an video no 2 mas ni pore na ye bono sinijak hinka bo bat second semester se blasa ni lifestyle bol abo hairo hinu jate nora abono bujinani try khlai di video bo dino sanamjak bo date of publish khlaijaka abono bo kisa nai di bayap song hinke next question ang bono sengka important ang tam sengka nai di nung chini tirpasa rok no tamo kok kesara musung mane chini dofani boro rok no tamo sana musung tai nung chini sikala salai rok no tamo kok kesara musung jodi kesarna ni musung mani rok tong khangkai kisa sadi brother ne ang bono saka hinke botam saka nai di aboto sana ni thangke kobang mano tongo brother haipona ang akok thaisano sana je chini tirpasa joto thancha ke tongbai di kaisa bai kaisa tawa di sing joto no tirpasa si sing thancha ke tongkai si chini dofa bo krak ngnai te kaisa bai kaisa help khlai di hinke bayap song norok sawi mankana botamo saka tamo kok kesar ka belekino nangmani kok no bo kesar wemne sing jeskeno thancha to ongnani nangnai no tamni ge jing tirpasa bai tirpasa thancha ya ka bai ke ne ba thancha ongnani nangnai no te help do khlai nangnai no kaisa borok problem ngui tongkhangai buskango nugui tongkha bono help to khlainani belekino nango belekino hambai maya furu brother no nungase kok kaham kesar mani bagui hinke bayap song ang te bono kuno kok chanani krikha sengnani krikha bagai asakane muthaka tai bayap song jodi ang bo video mane bono chat khaiteni sengjaglia norok saimana musungo kubuni hinke comment khlai sadi ang jate bini obahai saimana musungo example tabo bini mom de tamo khlai ang abono sengjaglia pat norok abo saimana musungoi tongkha jate abo video kurui hinke norok comment khlai sadi ang bini obahai saimana musungo hinai ang norok no reply riwana borobai to contact tonga ang automatic no hinke bayap song ang khaklai norok actor Uttom Tripurani lifestyle video no pra serai ke sawi mankana hinai tai bayap song tini ni bagai asuk no malai phinai ketal video tai khoroksa borok ni lifestyle video no tubui tai norok sabo ni lifestyle video no nainani musung comment ke sadi haipono kisa lero borobai contact khlainani rok bat ang nong ni kok no naraknani onek no try khlainai bayap song hambai norok no bayap song video no paithak jora ke nai tongmani bagi norok obahai ke no ano support khlai tongkha hingkai ang belekino bukha tongthogo bayap song